bakar kemudian masih dekat topah. Makanna angka tu yasa Jumat berkah. Mega to kasih aku asa Jumai masih dekat engka mito hadis na sahih. Jadi aku asa Jumai asih dekat ki. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah makadai sedekah fi yaumil Jum'ah ka sedekah fi Ramadan. Sedekah tak ki asa Jumai fa pada tu pahalanna ko to masih dekat aku ular malangi. Makan na mega kasih tomato tak riolo tu nufak guru ki aku melo ki masam pajak Juma nalik di tasi sebutan 500 asidaka kona. Nah sebab pahalan na malopo metoh. Apalagi hura ki paneng hura ki masam pak tengerangi kasih tomato tak to labu almarhum almarhumah to masih deka aku sejumai tambah berlipat ganda si ada cengen na lolongan. Jadi perlu ki masuk melek